Thutha wa thirikari ya kaunti ya Mombatha na Kilifi kugiria wendia wa uhuthiri wa muguka kaunti-ini ici, riu arimi a mumera uyu kuma kaunti cia Kirinyaga, Embu na Meru no gukaya. Mwena wa South Giriama Murindo mwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga, arimi aya matongoretio ni Thomas Mutugi uria ugite oritwo ni ciringi milioni 10 hari thikũ 2 kuona thoko yake ikoragwo mwena wa Mombatha. Tunajua muguka ni varati moja tu ya miraa, na kwa hivyo hatujui ni nani amefahamisha gavana wa Mombasa ya kwamba muguka si miraa, na kwa sababu hata wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais akapeana bilioni 1, sisi pia Embu na Kirinyaga tulipewa hiyo bilioni ya wakulima wa miraa. Tunateremshaga lori kuanzia hata 6, zingine zinaenda Mombasa direct, zingine zinapita zikiendelea, na hiyo wakulima na wafanyabiashara wamepata hasara kubwa. Mutugi augite ikinya riri ni rithingithitie wonjoria, kuona ona namba nene ya mbeu njithi makoragwo mehokete wira uyu wa wendia wa muguka kuma hari gukua hamwe na kwendia. Thino wa mira ni toni ndi mwana biathara wa mira ndi driver, na ni utukorete na kimago kinene muno tondũ icu tire mawira. Turabati kuruta wira muthenya wa ira, na mira ithura turatwarire nginya Mombatha itina rio ni undu ati wa gavana wa Mombatha ni ahotete kuga ati kurehe mbani ya miraa. Ni ikinya maugite megukorwo makiregana nario kugerera igoti o nginya magavana ya metikire wendia wa muguka uthie na mbere. Tutiramenya rambani muguka ni ndu tondu ndu turona ta siasa ikorwo yumite Meru ya kweria kuhura product ile ruma Kirinyaga na Embu. Meru makuragia miraa ni tukuragia muguka, na indo ici no kindu kimwe tigaro ure kwina mbembe ya Panama na kuna mbembe ya Nduma na mbembe ya Makueni, ciothe no mbembe. Riu marenda mutongoria wa bururi hamwe na munini wake kuingirira ndeto eno na methe kihonia na wendia wa muguka ucokererie. Ile mwelekeo tumechukua saa hii ni kwanza viongozi wetu wa Kirinyaga na Embu ambao ni magavana, seneta na waheshimiwa wa National Assembly, ndio tunataka waende waongee na serikali wafahamishe kwamba muguka pia ni food stuff na muguka ni variety moja tu ya miraa. Arimi aya magithie na mbere na gukaya, ikundi cia kurwirira ihoto cia muingi kaunti-ini ya Kilifi ni itugiritie ikinya riri ria kugirio kwa wendia wa uhuthiri wa muguka kaunti-ini cia gicua-ini, makiuga ni undu uthukitie miturire ya andu aingi na makiria mbeu njithi. Tumesimama kidete kupiga marufuku chochote kile ambacho kitakuwa kinadhuru afya na kuharibu afya ya watoto wetu ndani ya Kilifi ama ya wazee wetu ama kina mama wetu. Tunataka watapate kazi na hatutaki waharibiwe na watu wengine kuwaletea mihadarati, kwa sababu kwetu sisi muguka ni mihadarati. Wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ngirunga cia kaunti ya gicua-ini. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.